Boyjetip kaldın emi, bakıtın izlep geldi. Uzatam seni kımbadı. Kaynatan midir tutkan, gelin bolsa da gasın. Kolum totun tutan kan. Kaynının ümit kılgan, gelin bolsa da gasın. Kadası sakta pek tutkan. Tadına gelinçek, adının erkenlep. Жүргөн күнүм kaldı esте saktalып. Tadına gelinçek, bargan жерге bakıt sep. Ajarыңа dursun bari suqtanып. Kabağım kaşın debe, Japay tal kaynenege. Urmatın bolsun derinde, Süyügö turuktu bol, Jaşo bul en uzak yol. Bası öt kızın erikpe. Kaynatan bede tutkan, gelin bolsa da gası. Kolumta otun tutan kan, Kaynenen ümit kılgan, gelin bolsa da gası. Kadasın takta pek tutkan. Tadına gelinçek, adının erkelep. Жүргөн күнүм kaldı esте saktalып. Tadına gelinçek, bargan жерге bakıt sep. Ajarına dursun bari suqtanып.
Neyini sattık olma ulan. Kaçta sonra koyma ulan. Haydi cengenleri. Haydi cengenleri. Benim elim. Haydi cengenleri. Kuşumuza saldıran benim elim. Oğlum onlar özünle gözüme Baktala başka ne gider? Үйüңөр бәріңерді үйлеріңер бар, тынчаман жетіп, жақшына ойнап күліп, ызылдабай тәртіп менен садаға кетейіндер. Ақыл есіңер менен болғыла, 2 жаш бақтылы болсын. Şu бәріңерге денсаулық қалайым. Алғаныңар болса, алғаныңармен тең арып, тең қарып, бұдан кейін ала тұрғаныңарам жақсы жерлерден үйленіп, бала чағалы өніп өскілі. Шундай тойлардың үстінде жүрөйлік. Бирок садаға кетейінде ақылыңар менен болғыла. Арбаледен қалас. Başka bir taraf Yok. Bizde anlayacak. Nerede kavuz atabilir? Nazikte. Gügüz Bey yaşına belirledi. Az kalk gelin. Geeks'e rüberim. Anlamda değil mi? Rüberim жақсы, görmez. Yok, öz işsiz için. Yok, öz işsiz. Yok, kardeşim. Yok, şirkette. Yasal işbirçi. Baktulu olsun, toylar ulansın, hükümlü iyilik menen sonuç. Baktulu kayne kaynata olsun, çoğ ata, çoğ ene, tayne tayata olsun. Şu baldardın жақсы göğlerine, toylarına birge olsun. Şularga şu iki kudan ısık olsun, de sol kalayım. Neni kalasa Kudayım Allah versin şularga. Şu kalgan baldarı, ul baldarı, gelinleri, dağ levreleri akıl eşitip olsun, çövre, kıvra görsün. Şuların toyunu görsün, şuların toyunu hem geleylik. Kutak kalasa, nasip kılsa. Amin. Birinci ben sonuçta baktığım karnım, en doluğum olsun, kızım baktığım olsun, ballarım baktığım olsun. Büyümde daim toylar olsun, toylarıma biz geleylik. Şualgan sen oldu da, en solunda oldu, daim Allah'ın olsun, baktığım olsun. Yaşlılaştırgan çıkıp, baldarın günü düşünüyorum. Kızlarımın biri baktığı emir sürüşsün. Yaşlılaştırgan çıkılsın. Adayım şu yürü toylarla yaşlıklara gelelim.
Singlim bargan жеринен бак тапсын, күйөөла бизге бала болсун, сиңдим аларга кыз болсун. Тойлоп тойланып, ушулар ачар-бачар болуп биздин жолду жолдоп, балалуу чакал болуп өнөбүз. Ошолор тапкан ата-энелери аман болсун. Амин. Балдардын нерелеринин урматысынан көрөп, бактылуу өмүр сүрүңүздөр, сиздерге күч-кубат берсин. Ушуну небере чөйрө көрүңүздөр, Такмина менен күйөө бала көп бактылуу болсун. Дилеген максаттардан жетсин, бала чакал өнөбүзсүн. Келерге ушул жылы бешик тоюна келерде, бешик тоюна тойлор көп болсун. Ак жолтой күйөө бала болсун. Тойлор ар дайым ак тилекте болуп, жолдорубуздар шылдыр болуп, аман болуңуздар, денсаулыктарыңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун, денсаулыгыңыздар жакшы болсун, баарыңыздарга аман болуңуздар. Gelinize apalar. Vererinizler. Baktılуу olsun, bala çakalı olsun, geleceği keng olsun. El yurtu bilen, tuğan nurun bilen bolsun. Sekiz yaş baktılуу olsun ha. Aygül'e büyüdü, aşık. Şu kız bolup, Aygül'e patıra versiler, Moskva'da direkt mi? Aynen, yakşı kızlardan kılıp, kız katarı. Yani sen ne yapmışsın? Çilegenin oşal. Dastorxonlar üçün, şunda, kutuğa söktörünler şunda. Günlüğüne şunda, suyun üstünde diler. Evet, geldi. Şumala şunda oturala. Belki de lüp eteriz onda. Ben aldım ki yaşlardan bozdum. Ne dilese dilegin, kavurgusu budayım. Baktılı yaşlardan bozsun aynen. Annesine büyümlü olsun. Annesine büyümlü olsun. Çıkalım olsun. Aygül'ün yakşısı bana baktığı eski mandı gelmiş. Эки жакка сөз ташыган, кеп ташыган эмес, эт ташыган жаштардан болсун, Ушул эки жаш тапкан куда-кудагыйлар сиздер да бар болуңуздар, аман болуңуздар, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ушундай жакшылык тойлор болсун. Тойлордон өксө болбоңуздар, эч качан оорубаңыздар, карыбаңыздар, Илайым эле жүзгө чыгыңыздар. Эми сиздерге мен 100 жаштан ашык жашты деле айтмакмын да. Бир тойго барсам бир энекебизге алып барчу микрофон сунуп калды. Жанагы энебиз 2 жашка болгон жакшы калоо тилектерин, ак батасын берип бүткөндөн кийин алып барчу сурап калды да, энеке канчага чыктыңыз деди эле. 80ге чыктым деди. 80ге чыкканыңыз дагы эле жаш турбайсыз беле, чыйраак экенсиз. Илайым эле 100гө чыгыңыз десе, жанагы İlayim ile 100'e çıkınız dese, Kudalar taraftan bir ağaldı oradan turağa 110'a çıkınız deyitmiş de. Daha bir sürü 120'a çıkınız deyiptir. Daha bir yerden bir ağal sürü 130'a çıkınız deyip kıykırı atsa. Janagı 80'e çıkan enebizin en kiçine gelini. Ağalarımız kıykırıp 130'a çıkınız deyip kıykırı atsa. Janagı 80'e çıkan enebizin en kiçine gelini oradan turağa köp bılcıra ağalaş deyitmiş. Koldağı gelinge tüşüp çetemez be. Evet, tarz etkenin bari tamaşa deyit. Bayağı sözdü buratar söylesen gülgönge jakşı degen deyit. Mına uşunday gülüp oturunguzlar, jırgap oturunguzlar, ırdap oturunguzlar. Men sizlerge bir jakşı toylarını ırdap bereyim. Mına şu bugünkü toy eğleri, mına şu iki taraf şu günge çeyin oy maksat tilek kılgan emes mi turabı? Uğur güylösem, kız çıkarsam deyip, mına şu bugün tilegine jeti oturuşat. Oşonun biri ata-ene tilegi deyen bir jakşılığı var, oşondur da bilen kabul alыңыздар. İçirdim, kiyindim kastarlar, okuttum, öğrettim ardakta. Büyüdüm em ulun, bizdi koy özüngdü özüng bak. Basarsın toğlarda tüzlerde,
Kızdı 40 çarçı oğlu ekesi 3'e seyirce bir son buraya. Çay içmeyin. Çay.
kızları altımız beşe Balları da alacaktım da çok gene Cümlem acı dosta çok gene Son yola Kesеңіздер. Қызыл сарпайын кигізені. Келіңіздер, ұрматтылар. Анан, ұрматты жаштар, ұрматты ежелер, biraz арқарақ жылы оламыча. Келіңіздер, сұраныча. Ежелер, бұл жерде қызмат қылған, сарпай кигізе тұрған жеңелер ғана тұрсын, қалғанларыстан biraz арқаға жылы оламайды, кішпейшілік, бар екен. Болады екен ба? Себе дегенде, Falanca dosuz, falanca minge kamera жалдаған келік менің мұрдым еле тарты өртір дегендер болсын, Оператор жігіттер дағы, күшті жігіттер. Ана, бисмилла деп. Дегенде ақ қалпақтан башталды. Бағы қырғыда сөз бар. Өзбектің топысындай пәс болбай, қырғыздың ақ қалпағындай бейік болды. Құдай насып етіп, асман тілеген ақ қалпағын құт болсын. Қайын жұрттан сарпа ие отырасың, алғашқы жолы. Көптеген сарпадан есі болыңыздар, ұрматы жаштар. Әрбір тойда жеңелігі стаз атқат жүрген жеңелер азаматсыздар.
Ondan buna Sarpay sağa jaktı da öyle bayağı bazarlarday bolup karmat koyuş da. Buna şunday kılış kerek özürçe bayağı bardığın kiygizi uğrana gerçilik kılbastan he. Kuday nasip etse kızımızın Sarpay kiygize başladı. Sarpay kut bolsun. Sarpay kut bolsun. Sarpay'ın kızıl jetsin 2 yaş jedelep yüzge çıksın degen söz var urmatlılar. 2 yaşlı Sarpay kut bolsun. Yaşlar bir konuşan koy boylu. Bana deysler ha. Dostunlardan ayaşlarda Sarpay kut bolsun. Akjolda gelin bolsun, Akjolda kut bolsun. Kuday nasip etip 2 yaştın ortasından Hanembek Tatkababızday, Kırmancanlık eynebizday oğul kızlar jaralganına Kuday nasip etken bolsun. Eң negizgisi 2 yaştan dindar oğul kızlar çamaysın. Sarpay göre azem başlagan ama sebetler biraz müşahede tuğada çekerek turup çıkartırabızda jaman jakşı bolmak. Жеңелер жандап коясыздар э? Анткени Бекзат улубузга караштуу кудалар, кудагыйлар Sarpay көрө азем баштайсыздар. Кел бала biraz da 5 мүнөткө берип тур Бекзатты. Жеңелер кыстырмай качтап алсын. Ona ki başında yolu var, жүрөгүндө imanı var, жеңелер buyurulsa ошо кудалар-кудагыйлардан кыстырмай иштейсиздер. Келиңиздер, Бекзат улус тарыптан келген кудалар кийоолдарды мынакей күтүп жок, кое турасыздар, biraz da салып кылып. Бекзат улусунун ата-энеси, туугандыктары, келиңиздер, улуңуздардын Sarpayын көрүп, жеңелердин бетине кызыл жигитип коюңуздар. Кана бисмилла. Buna ağam жақшы kıldı. 2'ye bölüp akça bergen. Budan 2 jыл murun bir жерге барсак, bir ağabыз bütün 2000 so'm kıstardı, 2 жеңе mushtaş берейин жаздаган. Бул акча жаман, ошондуктан баягы 50 so'm болсо дагы 2 жагына тең бөлүп кыстаганга аракет кылыңыздар. Урматтуу эжелер, мына себеттерди сак нараак чылдырып турбайлы, мына улумундагы абаларыбыз biraz жүдөп калды окшойт. Sebet benim hiçbirinin işi yok mu? Buna gecege ömür uzun bolsun. Buna şu ulumun dağlarına yol döşeyip berotkan iyiceler, ağalar. Bulaymış şu ulumun dağlarının yaşına jettiңiздер. Anake. Buna ki ağalarım, iyicelerim, kudalar, kudagılar toylarda kıstalmayan kıstarıp jüre verip stajda olup kalan eken. Kadimgide bayağı maşina bazarda izbar bergендей berip koyacak. Anake. Anake 5000 liter geldi da diyeceğine sol jaktan jenge birazdan keyin mına jaktan jenge 2,5 berip koyuң eje. Olsam jaman ejekem. Arkamdan kovalap jürüp bayağı. Kirin toy koyboysun da bayağı banktarlarday bolup kovalayt. Tamaşa bar bolуңуздар. Бекзат улубузга кимде-ким 100 сомдон акча кыстырган өкүл болгон болсо, ылайым 100ге чыксын. Кимде-ким 50 сом кыстырган болсо, ondan özgür çıkarsın ha? Aytar көп болуңуздар. Жаштар шашпай-турыңуздар. Ал эми анча-мынча акча кыстырап берем деп, акчасын таппай калгандар, машинесин ключин таппай калгандар, Бекзаттын картасын алып койсоңдар болобу, салып коесуздар. Жаштарга жаман жакты, ой, көрдүңбү? Баягы улуңду кызыңды чоңойуп кеткенден кийин бетинен өбөй калат экенсиң. Бүгүнкү той шулдосу менен Бекзаттын 2 бетине ката-ката тиштеп өбүп койсоңдар болобу? Ал эми Манастан чубак кембеген, чубактан биздин жигит кембеген, достор, азаматсыңар деп ушул жерде музыка жамап койбойлубу? Эң банктан фотосу ким болот экен? Эң банктан фотосу болсо мен ката берип коюшум керек. Наришканы бере берген. Музыка жамап кой достор. Катага эле болот. Анан кийин достор, эң негизгиси акчаны койнуна салбагыла ошол. Себеби Бекзат өзү чоң болгон менен кытыгы андан да чоң. О балдар кандай? Janagı Udullar ayтканда
Кудай досыңды көрсөт, ким экениңди айтып берем дейт. Мына Бекзаттын ар кырды бизнесмен достору бара келди. Hiçbir mayda kısaran jigit yok, жаңынан көрүнмөй. Кудай кааласа жеңелер. О, жаңы деле ким танбайсың ада жакшы да. Әрбір тойда жеңелік стаж аткап жүрген стаж жеңелер геоланы сол тарабына турат экен да. Себеби 10 гол менен көбүрөөк кысталат экен. 10 гол менен көбүрөөк кысталат экен. Сол жактагы жеңе бираздан кийин оң жактагы жеңеге загат эмес чыгарып коесуз да. Эми жеңелер тамаша кылып койсо, бул тамада эмне акчаны мынчалык жаш көрүп түшүнүп деп жүрөбүз да. Kalpaktımız bağlı. Sen var mı? Ha? Sen mi? Şu mu yolcu? Küçük yol var mı? Kolma şeytan? Var. Ha, var mı? Antenanı kadar koy, ben durup koy bana. Ana ki. 2000 so'mliklar ketib o'tadi. Tamam. Boşanmamızda sen. Hareketi. Hurmatli jengeler, bayağı kırılda söz var da. Aka dostlar. Аты olmagan жерде туктан атпайын. Егер ушунча кысталмай алдыңыздар разы болуп туруп 5 сомдон күйгөн шакара салып коюңуздар. Ошондон жок. Себеби дегенде эрте эмес бүрсү күнү кайын исмилер сурап барганда тооканадагы тоокты жөө түшүп койгон. Үйүнөн эле келет чынтыгың жок. Мына маяка салбай алдырып бересиң. Тамаша, hurmatli jengeler, эми алмашып коюңуздар, анткени Бекзат уулубуздун жеңелери кимдер? Жана туруп коюңуздар. Эми алмашасыздар да. Жок, бияка жеңе. Бекзат мына да. Бияка үйлөнүп атабы. Себеби дегенде Бекзаттын кайната кайнелери көрөт. Ошондо мына кырмыздар дагы Бекзаттын жеңелери. Адашып алсаңыз айтып коюңуз жеңе, мен туруп алам дейт. Ana, iyilege görüp bolsun. Bir salam saldırıp koyalım jengeler, eğer mümkün bolsa sizlerden bargan жерге salam salsanızlar керек. Kızımızdan ata-enesi, Kuday Kudaylar. Kuday жалғасын. Топ жаман керек болған екен. Kuday жалғасын. Ana iyilik келгеніңіз yani. Bekem күчтүү жигиттерден болду деп şu. Кысталмайын кыстарып. Аялдар өйүшөт, жакшы билесиздер. Ийгилерге кучактап коюңуз. Бир кучак койсок болобу? Кана, келиңиздер. Бекзат уулубуздун кайын журту таттап айтканда Кудай келди. Кудагый, туугандар. Келиңиздер, кызыбыздын туугандары барсыздарбы? Бир келип коюңуздар. Гиюанын пайгамбарын сыйлап турдуй. Ana gel. Men dagı ушундай күйөө алалы болгум келет дегендер болгон болсо жуксундар өп кое бериңиздер. Aldınızlar mı? Жетпесе koysam bu jengeler o kırtoy jengeler. Ana degende jenge mınake 1000 so'm berdi. Kudayım ejege o şikrit almatırga parç delem bolbay kalım. Ana çınıgı mına jengeler. Ana gel. O nasıl jizge barıp turup olsa meni de 10 jol öpпей деген түйүк жаман өптүм дейт. Hurmatlılar бар болуңуздар эми. Hurmatly 2 жаш төбөт болуңуздар. Hurmatlılar gelingizler endi 2 жаштын алдында себеттер боюнча себеттерди алып келиңиздер дагы себеттерди өз элерине берели. Андан кийин Кудай кааласа муну чакырып бир калоо тилегин угабыз дагы асаттан бери батасын алабыз себеттер аркада. Анайке Тама тизге барып биремен таанысаң акчаны сурабайт экен, бир тууганды сурайт экен. Бир туугандар аман болуңуздар. Анайке. Күйөө ала болобу, жизе болобу, Бак экөөң бириксе жол болот деди. Муна күйөө ала кайнагалар бири-бирине жаман окшош экен, Maşallah. Oha jengeler bunchalik ko'p акча кысталат деп ойлогон жок. Эртең 2 жаштан бир кафе арыз болдуңуздар эми. Hurmatlılar бар болуңуздар.
şu tapkanınızdan adamdan bolgan bolsun, şu basan adamınızdan mecitke, toyga basan adam bolsun tuganda. Gelgenizler hem 2 yaş için ayım janaştırıp koyma girişkenize. Rahmat. Ana sebepler kimge qanday sebeplerle sebep neler gelip sizge? Aytыңыздар mı? Kengеш atacağım. Hoş gelmedi. Janagı çengelinden alıp bergen akçаны sizler alып kete turgan bolduңар, men de çoğum gerekti. Bana geldi. Var bolаңыздар. Buna sebetten soyuşlar var yok mu? Kengеш alыңыз da. Oşunu bayağı bizge. Kudalığın sebeti. Soyuşu var. Buladırca. Так, soyuşu vardır, kudalar alalınca yaşlar alalım. Yaşlar alalım. Yaşlar soyuşu vardı. Kudalar için sevap kesmeyin. Kimgi sebeplerde kim qanday bolub düşünür? Kengеш olsun. Bardığım mı? Yok, bardığım. Anake. Soyuş dağı geldi. Jigitler uşu soyuş soyup dur, erten sağla. Çöpke çıkıp ketpeydi mi? Anket, bolamaca, bolamaca tuttu. Anake. Rasa sonun soyuş egen var. Jigitler kengешip sebetin üstüne akçalayla koya başladı. Sebeti neler gelip sebeti qarap koyuңuzдар. Jigitler bergen akça az bolsa suraňızдар, köp bolsa qaytarıp beriңizler. Jigitler taşlayotgan sebet eko koca bilbe. Jigitler azamazsınlar. Bana gel jigitler özlerinin sebetlerini alıştı. Bana giyindi sebeti. Bana gelizler. Kudagılar kalı. Sebet alıtkanda çoru başçı asıl жүрген suмканы bekitip hoş gelbeysin de. Suмканы görün akça giyindi sebeti. Kudagılar kalı. Geceler doldu. Kudagılar mikrofonu gelip koysa çeyi berken geliniz. Uluzun attenesi gelip koysa mına жерден bir iyi altında bir kalı tilek aytıp koysanızlar, anayın az sakalada batasını beret, içkeriden de kalı tilek aytılıp batalanı verirler. Ana kudagılarına gelip koysanızlar. Hurmatlılar, Kırgız elinde kırıcıçılığına marşınday, Kuzatazen toylordu жүрген marşınday, Yaşnaka Kuzatazen toyu Allay jergesi Gülçü ayılında. Kuday nasip etse kudagılar kudagılar tölükte kudagı olayın dep niyet kılıp turasızlar. Kuday nasip etse niyetingizге жетиңиздер. Egi yaşlarga kalınlap töşük salgan, ıslap çay sungan ülgülü bolsun. Hurmatlılar, 5 minutga sırtga düşpey turuңuzlar çıkıranca, kudagılar içine kala dilegini aytып alsın. Al eme büyüngü toy ese, taktap aytkanda үй ese desek bolat, al eme kızızdın atasına iyigilik tağıgamen mikrofon sunayın. Birinci iki yaşka densoluk olsun, ömürlü olsun, baktlı olsun. Bu dünyadaki bardak yaşlıklar olsun. Şular tapmana tenlerge bardak densoluk olsun.
ardayım şu yüreğinden yaşlarına da arzunuz, asmanız açık olsun, eliniz büyük olsun, yeriniz gen olsun, ardayım şu Kırgız eli büyük olsun. Sizlerge den sağlık. Rahmat. Şu ağalardan şu meşakat sizge vereli mi? Geliniz, andan keyin asaqallar bakanlar bata versin, siz haqalarga aytaveramiz, keliniz. Yine şu illaki rahmat bizge şu bizde çoğaltıp verdiğinizde bizde kızgın olan hareketler bizim sizde bala olsun, nasıl olun tüm aklıda çok yolcular Rahmat, hurmatlılar. Birinci şu budağalarga söz beren, asaqallar qap bolbay turasыздар, bata verесиздер. Ал мына ушундай жашынакай кызыбызды Алай жергесini, Gölçö жергесini, Gölökö жерин аккан, боюна шүр таккан, алпештеп кийоланы татыктуусун тапкан кызыбыздын мээримдүү энекесине микрофон сунады. Hurmatlılar, bir алака чап койсоңуздар. Энедей мээримдүү зат жок. Келиңиz. Жол акыт болсун. Konoqlar hoş geldinizler. Men yo'lam Begzat, kızım Tahmina, ömrüňiz uzun bolsun, densoňuňuz çyň bolsun, baktly bolgular, garmaşgan bolgular tübelikli bolsun. Ardayım tilegen maksatlaryňa jetip bala çykanlar. Iki jaktydan sylagan baktly baldardan boldular. Şu tilegenim sizlerge jakşylyk. Anake bayağı biraz sırap olgan jakşıda özü kayсы bala tarap, kayсы kız tarap ekeninçe tamadalar kebirde öňü başına baykap koysaň bolat. Sebeginde bayağı olun öýlep atkan taraptar mına agama okşap gülüp turат da, mant turат. Andan keyin kızı turmuşka berip atkanday biraz настроение болгонсуп. Birese jobatır izdep atkansyp, bayağı layım izdegeniňizler nebere bolsun. Çevre olsun Kudayın nasip etse. Hadi mınake uluğuzdun mээримди энекеси başına baş koşulup, sүйünüp, kuvanıp turasız diyecek, ha? Kuda kalasa, sizin şu moynuңuz emес putuңuz uzarsın, үйde kızmat kılsın, siz şu jakşılıkta da жүрüңüz diyecek, ha? Geliniz kalatlara gaytarlar. Alay, ömrüňiz uzun bolsun, densoňuňuz çyň bolsun, bar boldular, bay boldular. Бүгүnkü aytılgan bardyk jakşı kabul tilekler, eldin og'zunda bo'lgan so'zlar Xudoyning quloqida olsun. Dag'dag'i rahmat sizlarga. Shunchalik qo'shilganliklaringizga sonun to'g'ri bo'ldi. Rahmat sizlarga. Baxtli bo'linglar. Xudoga jeke qattiq qattiq siyleyverin, qo'y sizniki. Begzatni tashlabay solib ketasiz. İyi aytamiz, bu bata berasizmi? Chekidan beraveralimi? Kelingiz. Hurmatlı tuğanlar, bu toydan egesi men inim mına turat. Men bunun atasını bir tuğamın. Emi şu bizden kızımız Tahmina, biyoğlamız ökü baktını olsun, imanlı olsun. Bizden Kırgız yerimizden şu çeşkindü baldardan, kızlardan borçuna men dilekleşmiz. Daima jakşı çıkıldı, jakşı nemede жүрgülü, baktını olurlar, ömürlü olurlar. Öyle öskülü, bala çakalı olurlar. Andan başka ne gerek var? Zamanımız tinç olsun. Şu turganlarımızın var çoğumuz daima jakşılık üstüne jürebereli. İnim mına jakşı toy ötkörüp atat. Ömürlü olsun, mına gelinmineki daima bakıp üstünde jürebersin. Silerin jakşılığın ardı görsün, jamandığın ardı görmesin da dalı turat. Barıňarga jakşı tilek, jakşı maslahat tilek. Rahmat. Bürögön jakşı söz aytasыңбы, жаман söz aytasыңбы, периштелер өзүңө дагы деп турат экен. Ал эми ушу куда-кудаларга 2 жашка айткан кылып билеңиз өзүңүзгө дагы насип болсун. Ал эми кары суанныры сабар дейт, атуулук кары агып жаткан дарыя дейт. Келиңиз эми ага бир калатырак айтады. Же бата бересизби? Benim balam Begzat gelin baktır oldular, önü ösküler, ağırlıklar, rendiye durdular, rentosuya geldiğinde olaydı. Genç olanlar çın olsun, ek yaktı, temsilagan adamlardan oldular. Verdiğin içinde yaragan, yavundu, taşık niyetledim olsun. Ömrümüz doğum bolup, bağlı lepti olup, Rahmat. Qarılıqdan qorqma, qarılığa jetpey qalgandan qorq dep. Şu avalarınızdan Xudolarning jashına jetadi. Amin. Keliniz.
Qımmatlı Bekzat gelin. Baqtılı olgular, tez olgular, densalığın olsun, şapangan densalı olsun. Udağıylar sizlerle suyunuzlardan kut ketmesine, tez olunuzlar, densalık olsun, barına baqtılı olgular, tez olgular. Rahman. Densalığa görsün, balalı olgular, ömürlü olgular. Şentip, daim biliyorum hepsiyle öyle olup burada işte çocuk olup hep birbirine suyuna ketmesin. Balalı olgular bu da kalasa geldirgen. Mына тамада айтып кеткендей бүгүн биз тарап аябай сүйүнүп отурабыз. Башыбызга баш кошулуп ийгиликке эже ушундай жакшы кызды биздин колубузга чоңойтуп бергениңиздер үчүн курдугубуз бар. Эки жаштын көтөргөн түндүгү бийик болсун, керегеси кенен болсун. Керегенин ичи тооло бала болсун, сырты тооло мал болсун. Кийинки жылы ушу тууган уруктардын баардыгы жентек тойдо мындан дагы көп болуп, мындан дагы жакшы маанайда бирге болуп жакшы тойду чогуу өткөрөлү. Ийгиликке рахмат сизге дагы жолугушуп. Биз ушундай жакшы жерден Кудай күтүп, жакшы жерден кыз алып атканыбызга сыймыктанабыз. Кудай кааласа 1000 жылдык куда болобуз. Баардыгыңызды эме ушу толкунданып турабыз. Алдыдагы тойду дагы жакшы өткөрүп алалы. Ушу өзүбүздүн бүлөбүздү жакшы карап алабыз деп ушу сөз беребиз. Рахмат. Алдыдагы той десе эске түшүп атат. Өткөндө Оштогу бир тамада айтат. Аллайлык туугандар 5-күн сайын жума сайын машмара кыласыңар деп. Эмнеге десем айтат. Алайлыктар постоянно той кылганда өзүңөрдүн жендешиңер Эмирлан Бостанбаев деген жигитти тамада кылат экенсиңер дагы, анан үйдө өткөн пата тойлорго сизди тамада кылышат экен. Анан анча-мынча той кылбастан музыканттар барат экен, эме жөн эле музыка эле коюп берип коет экен дагы, кичине тыйынтып турат экен. Ал эми ошо алайлык ар дайым ошо бир жакадан баш чыгарган, бир жеңден кол чыгарган дежурный болуп калган го. Бүгүнкү тойдо, эртеңки тойдо 2 жаш тоюнда, эртең тойду ким алып барса дагы кол чапкандар тамадан айттырбай туруп. Ылайым жакында той кылсын дагы кол чаппагандар тойго катып бакырып болсо элек, а? Эми мен дагы кырадан бери тойго чыкпай койгон элем. Кудайым насип этип мына 2 жаштын бактысына тойго келип калдык. Анан кийин ийгилик тага мени таанып алса керек, мен жем болом. Илгери 2010-жылдары мен дагы күчтүрөөк тамада болуп жүргөмүн, жаштардын эң күчтүү тамадасы мен болгом деп мактанып калайын. Ошондо айтып койсо, кайерде кул болосуң деп. Мен айтчу элем, атам правдалык сабай болот, апам будалыктык сабай болот, ошондо мен оригинал сабай болом деп койчу. Анан кийин калган дагы баргы башка туугандарыбыз анча-мынча тамаша көргөнсүн, дагы деле болсо Митем сабайсың деп койчу. Ошо Митем сабайдын бир сабайы мен болом, анча-мынчаларга бир тамаша сөз сүйлөйм деп орой сөз сүйлөп койгонсо, насип 2 жаш эмне ушумалда уулду болсун, кызды болсун, жаратканым Айыбыстан президентти 2 жашка эгиздеп берсин. Ал эми кудагыйлар 2 дүйнөлүү бактылуулукту Кудайым насип эткен болсун. 2 жаш 2 дүйнөлүү бактылуу болуңуздар. Бүгүнкү Бататага келген меймандар, баскан кадамыңыздар мечитке жакшылыкка баскан кадам болсун. Бирип бирге кетирген күнөөлөрдү жаратканым өзү кечирген болсун. Кудайлардын кудалыгы түз болсун. Алтын башыңар аман, ден соолук чың. Кудай буйруса, бүрүсүнгө тойлордо дагы аман эсен өткөргөн Кудайым насип эткен болсун. Амин. Аллаху акбар. Урматтуулар, келиңиздер, эми каалоочуларды бир сыра бийлетели дагы, каалоочуларды үйгө сыйга чакыралы. Ал эми салкындагы түшүп калды, кудалар бийлесеңер болот. Буюрса кудалар ресторанга барганда кудалар бийсин беришет, а?